खपया चांगुनारायण दिया या कलश यात्रा याना ये या बसनपुरी ल्याकुली हगुडु लिचिपिकाली निसे न्यानावया चंगुठुको जात्रा कलश यात चांगु नारायण या रुपे भापीको खसा मेगु निगो कलश यात लक्ष्मी व सरस्वती या रूप क्यागुया ठुगु यात्रा चांगु नारायण निसे सुरुजिया मुलपानी बौद्ध चाबहिल दिल्ली बजार रानी पोखरी असौ वंगजुया ये या ल्याकोली टक आइगु ख रानी पोखरी लिकया जगत नारायण द्यगले कलश यात विशेष पूजा याना गुरुजिया पल्टन लस्कोस याना ये या ल्याकोली ठिंकीको ख नाना देवन कलियुग सुरु जुला आजको ठन सम्मान दैमखो ढासे चांगु नारायण ठगु ढाम लिहा बिजाटेंगु ये या तलिजुग भगवानी सिंह जुजुलिसे सल्लाह याना वसपल बिजाटेंगु लोफी लमरुको घटया अपमान यागु ख उकि नाना देव ठगु ढाम लिहा वने मजिया नाना देव हाक्न चांगु हे लिहा वंगु ठाइगु किम्बदन्ती दु ठोहे किम्बदन्ती कथा डे दस ठठे कलश जात्रा यागु चलन दयावया चंगु ए चांगु नारायण भगवानको कलश यात्रा या चले ठिठी ठासे पूजा बिगु चलन न दयावया चंगु ठठे कलश बिजागुको अवलोकन यात ये राजकीय कुमारी टक बोटी दुगु ख Biraz